kapayun daun pak. Ye 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 ye. Sor Awoy. Ayo muatan masih kosong. Ayo teteh. Disawang di kaangan dan pasai pisan hidang marupah hiasan saena ayah di taman dan puspa anu kuring di pieling berang peting hidang marupah kenangan manehna milu marengan di sambaran kuku di hilaran kuku bang baran la 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 goyang mama. Masih kalau ke orang dapur. Hayu ada tajam kapayun. Ada bedanya awerna sahayu bu. Disawang di kaangan daun puspa saya pusaan daun marupah hiasan saena ayat di taman daun puspa anu kuring di pieling berang peting daun marupah kenangan manehna milu marengan di sambaran kuku di hilaran kuku bang baran la 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 teteh lagi la 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 la. Masih ibu-ibu dapur Mali Payun. Anu sanesan teh kaparain ieu mangga diantos. Anu teh asian kapayun hayu. Masih goyang. Ibu-ibu anu dijagi paras panan mangga di atas bu. Hayu ah. Dari bedeng ngersakeun. Disawang di kaanggan daun puspa saya pisan daun marupah hiasan